góðan daginn og velkomin í dagur á leik Fjölnir og Haukar. Það er bara skemmt ykkur vel þetta dag. Byrjum að vinna gestaliðið Haukar og nummer 16 Magnús Guðvar Karlsson, nummer 2 Jakob Arason, nummer 3 Róbert Snær Örvarsson, nummer 5 Alex Már Húriðsson, nummer 7 Gísli Már Jóhansson, nummer 10 Björn Björnsson, nummer 11 Kristinn Snær Stensson, nummer 14 Össur Haraldsson, nummer 17 Kristoffer Már Jónsson, nummer 22 Páll Þór Jónsson, nummer 24 Már Þór Jónsson, nummer 33 Sigurður Jónsson og nummer 84 Andri Fannar Eiríksson. Starfstöðarþjálfarar Herbert Ingi Sigurðsson, Björn Þór Rúnarsson, Jóhann Ingi Björnsson og Davíð Bergþór Gunnarsson. Og þá það lið Fjölnir, nummer 1 Alex Reyr Gunnarsson, nummer 2 Bergur Bjarnason, nummer 3 Veigar Snær Sigurðsson, nummer 4 Egill Freyr Heiðarsson, nummer 5 Ólafur Ingar Sveinsson, nummer 7 Aðalsteinn Örn Ásgeirsson, nummer 9 Brynjar Ólafur Kristjánsson, nummer 13 Elmar Þór Ólafsson, nummer 14 Matthías Sigurðsson, nummer 17 Elvar Ómrið Hólmarsson, nummer 20 Björn Páll Jóhansson, nummer 23 Ísak Örn Guðmundsson, nummer 25 Jóhann Breysson, nummer 32 Ólafur Aðalsteinsson, nummer 33 Aron Breki Ómriðsson, nummer 16 Viktor Máni Martinsson. Þjálfarar Ásgeir Sigurður Björnsson, Viktor Leiti, Heiðar Már Húsbjörnsson og Sigurður Jónsson. Dómarar Bjarni Vigdórsson og Svavar Pétursson. Til að tryggja heiðarleikann var Björn Þorsteinsson til leiksins, liðurinn Þórður að kastinu og eftir með handbolta í heiðar. Við byrjum til áhugbúin að spila þannig með hafnus í heiðar og sína látum við að það eftir Þorsteinsson sem er áhugbúin. Takk fyrir og góð stund.
Nummer 14, Elfie Hölzke. Nummer 1, Alex Reek Hinderson. Nummer 18, Reek Hinderson. Nummer 10, Alex Hinderson.
Nummer 3, Tornado Andersson.
Nummer 1, Axel Rodriguez. Nummer 2, Birgitmar Stensson. Nummer 14, Christopher Manuel Nasser. Nummer 2, Helmarsson. Nummer 11, Birgitmar Stensson.
Nummer 1, Axel H. Hundersson. Nummer 16, Gottfried Peter Karlsson. Nummer 17, Christopher Magnus Egersen. Nummer 16, Gottfried Peter Karlsson. Este departamento. Hey, gerum þetta í flæði, Alli, gerum þetta í flæði, komdu á þetta, móti.
Númer 7, Alex Már Rúnarsson. Númer 9, Brynjar Óli Tryggvason. Númer 14, Jónsson Friðþór. Númer 11, Birgir Snær Steinsson. Númer 5, Þórður Ingvar Steinsson. Númer 14, Ásgeir Haraldsson. Númer 9, Brynjar Óli Tryggvason. Númer 1, Axel Björk Gunnarsson.
nummer 1, Axel Hundersson. Nummer 6, Marcus Silva Porto. Nummer 3, Fredrik. Nummer 1, Axel Hundersson. Nummer 2, Oppe i opa!
Þess vegna, þrjálsóknir. Númer 5. Ég hérna? Það er ekkert verið í. Þrjálsóknir. Formurinn, skilur koma auðvitað, þetta formurinn. Hey, 26. Yo no tengo leche.
Kerim bir bak. Minuta 6 con Christopher Romero. Number 4, Jakob Aronson. Number 8, Axel Hick, English.
Nummer 1, Axel Hildebrand. Nummer 16, Magnus Gunnar Persson. Nummer 1, Alex Maurice. Hei, aftur, Brynjar, komdu lengra! Mikið lengra, Brynjar! Sama, komdu að ferðina alveg. Aftur, gæna við. Aftur, Brynjar! Nummer 17, Kristoffer Mauri Johansson. Nummer 11, Birgismar Stensson. Nummer 3, Rojas Silverberg. Nummer 2, Jakob Aronsson.
Nummer 9, Brynjar Ólfur Kristjánsson. Nummer 5, Alex Már Lundesson. Kristoffer Manu Jonason. Nummer 3, Alfred Örn Andersson.
Númer 69, Viktor Máni Mattiasson. Númer 78, Kai Grönasson. Alex Már Nilsson. Robby, keep it nice. Númer 16, Magnús Gunnar Pálsson. Itu bisa kali itu.
Nýbæstur Jakob Árumsson. Nummer 16, Magnus Gunnar Pölter. Nummer 2, Bergström Kristnason. Nummer 5, Robert Ingvar Svensson. Nummer 12, Bergström Kristnason. Nummer 12, Bergström Kristnason.
Nummer 2, Ásgeir Bjarnason. Nummer 2, Ásgeir Bjarnason. Nummer 16, Magnus Gunnar Svensson. Nummer 5, Ingvar Kristoff. Nummer 11, Viktor Stensson. Nummer 14, Öster Haraldsson. Nummer 33, Aron Brüssel.
Nummer 7, Ísbjörn Jóhannsson. Ekki bara á, Lári, maður Nummer 5, Þórður Kristjánsson. Nummer 2, Jakob Árnason.